Kruševac Gaming Aleksa i dobrodošli u moj novi video na mom kanalu. U ovom videu ću vam pokazati kako baciti teksturu u Minecraft. Prvo, uđite na Minecraft tekstures. Stavit ću link u deskripciji. Uđite ovdje. Sad, ja ću izabrati neku teksturu što mi se sviđa. Naravno. Oh my god. Bežite. Ajde idemo ovdje. Kad ću ja ići vidjeti? Ovo mi se sviđa. Kliknite download. Neću ja ovako skidam ove teksture, što treba malo duže se skidam. Ću vam pokazat ću vam kako neku teksturu što je. Ajde, ovo moje craft. Nju ću da skidam. Cool tekstura, boga mi, nisam predvidio. Oh my god. Ajde, vas. Moje craft, ajde. Pa meni je fire. Super. Nije tako lakše mnogo. Ajde učite se koliko dobro. U 4 minuta možemo se strpimo do toliko. Da ljudi, pogledajte na YouTube-u, kako se zove, pogledajte pesmu koja se, Minecraft pesma koja se zove Victory Chain. Znači, pesma je meni zarazna mnogo. Znači, mnogo zarazna pesma Victory Chain. Hands up, Victory Chain. Victory Chain. Oh my god. Ajde, hajde. Vratim bandicam. Hold up, Victory Chain. Hands up, Victory Chain. Daću vam link i daću vam link ako ćete baš ovo. Stvar ću ovom prvo skiniti. Stavit ću vam link od ovo Minecraft teksture i stavit ću vam link od pesme Victory Chain. Hands up, Victory Chain. Ajde, učite se. Da, ljudi, izbacio sam klip Minecraft Skywars. Da, ako sam rekao njemu sve ono sada dok se ovo čitava, hoću da vam se izvinim zato što mnogo nije bilo klipova. Evo, ovo ću da izgubim vreme pošto nismo redi domaći. Imam da idem u školu popodne. Vidite, 10:56. Da. Evo da vam se odložim, ajde bre više. Oh my god, izvinite ako čekate, neću ovo presjeći. Tričen, hands up. Ajde. I dalje, ajde nešto će pričamo dok se on ne učita, da za Q&A postavljate pitanja, valjda će izaći sutra Q&A, nisam siguran, postavljate pitanja za Q&A, mada ne verujem da će se postaviti. Evo Markova tekstura, wow. Je Blood Mastera, manje šaš, definitivno. Hands up. Tričen. Evo sad ćemo ovo. Mesvita. Wow. Evo te skin, što ga ja valim, a ne mogu da ga bacim. Pogledajte. Load, guys, load. Vidite skin. Što ga ja volim. Evo ga. Ovo još malo. 7 sekundi. Kaj pre? Ja ne znam.
Izvinjavam se. Prebacite ga na vaš desktop. Uđite, to iskucajte ovako run, posto update posto, tačka Minecraft, uđite resource pack, moj Craft, ubacite ga ovdje, exit, uđite u vaš Minecraft, ajde Minecraft, son of a bitch. Nemojte mi krediti skin. Crazy Killer era. To je YouTube. Možemo modu koju hoćete verzija, radit će vam 100%. Aha. Ultra chain. Ultra chain. Ultra chain. Oh my god. Evo je moja tekstura od. Aha. Evo ovako ću vam pokazati. Ovo je moja tekstura. Idete options, resource pack. I evo, to je to. To je ta tekstura. Dan samo idete. And let's go. Vidite, to su moja tekstura što ja imam. Valjda je to ova. Da, Minecraft. Ajde. Jedno, dano, da li ćeš se učitat? Ajde, učitaj se ti, molim te ja, na današnji dan, evo ga, učitalo se sad. Minecraft. Ajde uđemo, preživljavanje, da snimat ću s mojim drugom ako želite. Pogledajte ovo, vidite, ovu lepotu, vidite Minecraft, lepota. Evo ga moj skin, Ultra Chain, hands up, what the fuck što ja radim. Hold up, Ultra Chain, hands up, ajmo ovdje prošetamo ovo, vidi kako lepo, ja sam u fijaš. Vidite kako skačem, ja ću ovu teksturu zadržati. Vidimo kako se prasiti. Jo, prasić, što si slatko buđi. Jo, što si slatko prasić. Peppa Pig. Peppa Pig, da, Peppa Pig. To je to. I ništa ljudi, ako vam se sviđa ovaj klip, lajkujte, šerujte, subscribeujte. Mi se vidimo, ček da imamo kravu. Kravu moramo mi uvijek vidjeti. Wow. Krava. Krava. Ajmo jedan selfie gdje. Ajmo kravice moje. Šafi. Ne mogu da gledaš. Ja vidi kravice se ne smijemo. Ajmo jedan selfie. Kak? Uradili smo selfie, ja i kravica. I ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjela, lajkujte, šerujte, subscribeujte. A mi se vidimo u sljedećoj. A do tada, poz!